TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu izintatheli lezi ezifika zirecord whole life bethu kuleli viki sibhizi ngendishi ayikaze zize zisirecord umthandeni unebhadi ngoba wena kumele ube nezinto ezinhle kumele kube umuntu ayedwa nezinto ezinhle ngidedela uMaqwabe wethu ezohamba noSkhova esimhlophe uyena ke lo uSkhova cela nize ngapha ngiyabonga kodwa sishayeni isiqede cela udlale ingoma umzika lokhulumayo Skhova simhlophe singelapho indoda enhlwa umfazi angazi ke makukhona insizwe esikhona ezofuna umuthi lo ukuthi sondle umfazi manje iqondane nami uthi umfazi ngiyabingelela kakhulu uMaqwabe wenu lo okhulumayo obenu isiqiniseko uyena lo bembalela ama-13 million njengoba nje sengithuba imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku YouTube kubuhlungu inhlamba engiyitholayo thiwa ngiyazi imina mhlambe bengimpazamisile ukuze kufika abantu abamshayeli ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi ngime ngomngane wami ngingasungana noma ku TikTok lo bekumngane wami bengifonelana naye umngane wami ebengibonana futhi naye kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohlwa uma wakhe kuyo yonke into ebekade ekhuluma uma wakhe bengasali sema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe ngifuna ukusho ukugcwale abantu bekuthathe behambe nabo beye emakhaya lokho esikuphila ku social media akuthina labantu usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni nge-19 ebibhadalelwa umvelasi uzoshaya i-19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy ebikhokhelwa umvelasi ebimanela kushuthi ukusala engenalutho kodwa makudlo seceleni kwakhe le ngoma ethi emanxiweni ngicela ungiphindele yona DJ ebeyithanda ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika leyo ngoma ithi angazi ithi benitshela ukuthi ngiyofa ngihlupheka kodwa ingoma ebezicula mase kwenzeke lokho ebesibhizi ngakho akusenzekanga kunekhadi laseMakhamzi ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma bese kuphela u5 years ngathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela nifuna ukuthatha iskipha nesikindi wafike wasithatha aqala phansi izinto kuningi engamkhuluma ngovamvela kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu izintatheli lezi ezifika zirecord whole life bethu kuleli viki sibhizi ngendishi ayikaze zize zisirecord ihambe ziyopost ukuthi abhiza ama Red Nation noma babhize obani bacontribute kusiqiniseko ukuthi behambise ekhaya ayikho ngeke ngayibona kodwa izolo sithema sifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa makumele ngifela umthandeni ngizomfela Ngilobo ngamlandela ngo2013 ngahlangana nosiqiniseko ngo2022
angikaze ngize ngimngabazi ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjijelo washona umjijelo sebekhipha ondaba zekwayo nomthandeni noAlimgubu ngangena ngathi nangu umfana ngamlandela ngafika ku TikTok ngayithanda content kaSiqiniseko ngahlala kwahlaleka ngumoderator namanje yimina ebengibablocker ngibamute ungenhlizweni yami hamba kahle Mvelase hamba kahle mfowethu engazathi ungalali nje ababulali bakho fika noma ngephupho koyedwa usho ukuthi ubani siyabona mara nawe ngathi ufuna ukukhuluma kakhulu makanginike ithuba nami ngiyazi lo mfowethu Mvelase behlezi engingenelela kakhulu abaningi mhlawumbe bayangazi abanye abangazi baba uSipho Mhlomo uDidiyelo Mabutho bakaZulu wonke ebehlezi khuluma nami athi Ntwana hayi mina ngiphume eGoli Nkosi yami ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngizoyenza njani kodwa ngizofaka ubumanga ngathi nazi ukuthi ngisikhuluma please mfowethu Mvelase buhlungu angazi ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi ngizothini mengazi ukuthi lokufika lelisuku ukuthi ngikhulume ngawe ukuthi usuhambile emhlabeni mina ngomfana nje ebeyazi music hip hop noweKwaito namapiano kodwa uMvelase uyawahlalisa phansi wathi ngoba kumaskandi uthanda isikhova abantu abaningi banokuyibuza ukuthi wena wawudwebe nginesikhovo phela la ngiyafisa usiba ngiyafuna ukuthi ngikhumule amadoda ayala bathi uzobona ubusexy bami ayala cha mfowethu Mvelase ngithi angazi thina simazi ngomfowethu Mvelase simazi ngosiqiniseko abasekhaya bakhulumile umalume wathi bakwazi ukungcwaba yena kodwa isiqiniseko bakwazi ukungcwaba safika mina naye udadewethu ukuthi no asicontribute ukuthi abalandeli baka TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla sikwazi ukuphuza njengoba nisibona njengoba ungibona nje vele mina nginsizwa ubukekayo ngisho ngiyakufuna afowethu ngithi mfowethu Mvelase siqiniseka mfana ngithi ayisekho into engizoyikhuluma kuwe ngiyazi ukuthi mengimdala kuwe mengingazi kanti umfana omncane kangaka ngathi ngavusa ngithe wena uyintwana kodwa ke kungimangazile lokho kodwa ke ngithi silimele siwumphakathi waka TikTok ngiyacela wonke umuntu one TikTok noma belandela uMvelase aphakamise isandla ukuthi nje simhloniphe Mvelase wena ungaphakamisile usho ukuthi ungamlandeli vele ubungenandaba naye vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni hayi bamkhulumi iphutha phela iqiniso le usaba umngane wakho ukuthi wena uphakamisile ufunani la ngoba uyazi ukuthi sisongcwaba abantu ebehlezesho ethi nina abafana nongivuma sengifile zintsha ngiyaxolisa ukukhuluma njalo angisiyo umuntu wenhlanga bangazi sikhophe simhlophe lesi singenaphunga umlandeli emthandeni omkhulu hlezi ngisho njalo ngithi mfowethu Mvelase lala ngokuthula mngane wami mina ngathi ngingazi ukuqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami ngimemile wamema abantu ngenkathi umthandeni ekhiphe elosisiyathanda ukuphazamisa nomona enemenzosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngiyi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama nation ningizwe kahle
nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi impi zamaskandi. Ngiyacela angazi ukuthi umthathele noMvelazi, angifuni ukungena kulezo zinto. Nami nginomndeni ongidingayo. Kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi uMvelazi uyathandwa eSouth Africa yonke. Ndizothi uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation. Njengamanje uma ungangena ukho live ukhona because of sina inxa yakho Mvelazi. Mfethu anginawo amazwi amaningi, ngiyaxolisa kakhulu kinonke. Inkinga ngumfana waseGasi, umfana waseJozi. Kodwa ke khona umntana ngifuna ukuhamba naye Mvelazi la umnike. Angunike oyi1 ukhona la. Engizovaya naye nje. Azoqamela kulesi sifundo esimhlophe. Mvelazi ngithi lala ngoxolo siyakuthanda, sumphathi wama-Red Nation. Sumphathi wa TikTok, sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu, sithulale ngoxolo. Ngiyazi ukuthi nawe ulale khona, la ukhona nje. Ngiyazi ukuthi ibhlungu inhliziyo yakho uyakhala ukuthi mfana wami yekela lizolungela izwe. Kuzobonakala ukuthi kuyogcina abantu, kuyophela inhlamvu isikhona singabalandeli. Ngiyathandela. Amen. Amazing.